Hey, sanibonani emakhaya. I hope ni right la nikhona. Igama Innocent Masuku and they are watching another episode yeBuyele Ekhaya, channel 157 Moja Love. So indaba la. So vandag is la ethembisa sibhalele uLuzwana uBrasoli noBrampho yabona kulentwana abo abaworried ngayo uWillis, do you understand? Ba worried ukuthi ayiwanda kuneyimvula kuyabanda kwenzakala izinto emakhaya ekhaya umfana akatholakala, understand? And ukuthi ushiye ikhaya yabona so manje ba worried ukuthi ayiwanda ulala kuphi sevava kanjani ama condition so bafuna ukuthi Willis to uphume ubuye ekhaya baba awuthi siza ukuthi ehleke uBrasoli noBrampho basiphathile nawo siza bafuna sibancede kanjani ngithola follow me sibangene. Sure. Eita. Phili. Umlando. Wala le. Sure bafethu. Hayi no sisilindile mafana manje. Yeah, sure. So senceda ngani nje? Yeah. Mina ngumpho ne Mabukela. So Mabukela. Mabukela. Yayazi le face. Is. Mina ku. Mina nawe bese eBrakpan. Brakpan Rehab, ngiyakubona kancane. Bona usonetshela. Yeah, sure. Yeah, so Willie Prayam yabona. So Willie uyawacabana nobhuti wakhe lapha endlini bagcine ungathi bamchase lapha endlini. So uyahamba uyalala la estradini. So njengoba kuumuntu engimaziyo I do feel ukuthi no angeke mina ngimyekele ngimbone emakhazini so yabo ngcono ngimdonsa abe lapha ngimncenyise la kuncengeka khona ikawulu na ikhona ngimnike naye athi ukuthi abamba umoya mina ngiphathi kahle this thing because unekhaya la kubo la mela be relaxed khona yenza into zakhe ukuthi ngeskill sakhe ama hair salon and stuff ne prove yalo nokuyenza abantu phambi kwami ngimbhekile nethalente elinwele Omanje ngathatha mkhiphe ekhaya baxabanelana ekhaya futhi ungoqosha umuntu njalo mara wenzeni chatini yeah uGrotman ka Willie lo mdala lona uSolomon Malachi so uGrotman oqoshe uWillie chatini asi bakhuluma ngalomncane olandela yena ngoba lana kube nenkinga ukuthi manje ngathi inkinga kube nela ukuthi lama time uthola ukuthi maye bashata isithembu yabo uyangithola bro yeah uthola ukuthi manje olady lakhe la border lebhodiswa itime ngifuna ukuyibeka mina kahle yeah itime alami sheri family 1 yeah sheri family different olady okay right uthola ukuthi maye masisolo kusihlangana kanjalo kufike nalesikhathi sokuthi manje nama olady alisekho itime alisekho sizomitana vele singabantwana bomuntu so mina bengazi next kuyo yonke lento le until ngize ngithole ukuthi manje labantu bathi banamawili mina without ukuthi mina bangitshele ukuthi yini ngithola manje no wili naye ungitshele izolo njengoba le ndoda ayikhuluma mangithi kuseGrotman mina ngifuna ukuvaya maye kanjani angisafuni manje ngifuna ukuxolisa labantu bakhe bangibhaya the wena asho ngakhona okwabhaya iGrotman vaya le wheel ukhuluma ngewheel manje yeah so no ulothola something from lapho ubani wheel yeah azange athole next ukuthi amani ngiyasola kanjani ngithi manje wawuphula lapha endlini yabo uthi no mani ngikwatiswa indaba ukuthi manje le share yami bangitshele ngama saloon and all those stuff yabo abangizili yonke lento leyo nezozo whatsoever into njengalezo so yazi ngizocela nokhulumana ngicela nje ukuthi at least ngibe nespace nyana nje kancane ngikwazi ukuthi i-side story from uWillie yabona and then ke yabona at least ngazi both side of the story and then bese siya ku good idea nge all right Kojubani Kumos yes Willis to Philly nice awesome sure so angisathi ukubeka bro kwenzakala because ngifuna ukuthi sifike lapha sisahlasela kanti nawo mhlambe lezinto mhlambe ukwazenza zamgodisa samphushela ukuthi
wena seluzuthola mhlawumbe usungasekho ejadini estradini yabona. Indaba iphume ukuthi mina bese ngidimanda dewe bangiphomise ngakhona ukuthi ufanele ngivulele isaluni. Ngenxa yokuthi ngafihlela ubhuku wami ukuthi ukhona ewilini. So after then wanika imali ukuthi ngiye emakhaya. Ubani uGrotman? Ubhuti wami. Awuthi usuke la uye emakhaya uyizana emakhaya. Ngibuyele emuva ngoba bese ngimhlukumeza ngimphusha kakhulu ukuthi ngicela ngivulele le promise la ngiyenzele yona esaluni. So wangiframe ngaze ngaboshwa ngahlala 3 days ejele. Wathi mina ngimthathela imali ngoba ngihlele imali le banginike yona ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngidlile imali transport ukuthi ngibuyele ekhaya nginike 800. Ya. Ngayidla le mali. Bese ngibuya kuye ila azo frame khona athi mina ngiphulele iroom yakhe ngamthathela imali. So after then ila ukuthi ukwenzile lokho. Usho ukuthi mina ngiphule iwindow ngifuna ukungena ngenkani. Nje baseka ngikhiya iminyango makahamba emsebenzini. Ukuthi ukhiya iminyango kanje kwakhe lapha ukubona. It's family house. Okay, ngithing surprise ukuthi wayangenza so. Yeah. So into engisola ngayo mina ukuthi ngifihlela ubhuti wami ukuthi ukhona ewilini. Ngahamba naye ngabasiza ukuthi bathole leyo mali. Sesiphumile leyo mali manje mina ngisathola inext. Also lo mali ingene ku account yakhe personal. So manje into bengifuna ukuthi mina ngicela ukuthi ningisize ngibuyele endlini uzokwazi ukulungisa impilo yami ngathi ngibhizi lokhu ngithatha ama treatment ukuthi uanova ukuthi ngikwazi ukuyeka ama drugs. Wazona kahle ufike rehab nje. Ya nakhona ngangisiza nayo if ngaya nakhona e-rehab. Katano asimbone ke prom no. Thank you. Akunempahla mina. Akunempahla. Wena mamele iyomphethe. Yeah, sure, yeah. Willy, sikabulela mali. Kana siyanginimaza lento ngisebenzele emuva. Correct. Angiboni shelter Muslimin. Yebaf. Angiboni shelter mina la. Yo. What? Oh, kavanga plastiki. Yo. Kom maar. So ulola kanjani la prom? Good. Ay. Sizwe lezi. Mfethu angeke. Ay. Nomele sijathise ukukhuluma ne-outsakini mfethu angeke sibani. Uyazi ukuthi uwafika la ubona ama-conditions la ku? Akaze afika la. I promise strong for mina angicabanga ukuthi angasevovela ngeli-1 so. Bro ngeke hayi no. See mfethu no. Go on le. No. Sibali ngeke hayi. Okay lang apa na? So. Agathumele. Ayivalele phone. Ayivalele phone. Angithembi. Ngena ngapha ne? Oh sure. So, Coco. Cho promos. Sebutan promos. Cho me out. Ukren wari lang. Cho. No, asang ngulu promos, ne. Ya uthi mina ngi-innocent masuku ne from issue yasemoja la vibele ekhaya, understand? La sinota khona abantu ebona abahlala e-Tredini abangana amakhaya for various reasons yabona. Uthi yabona. Asingene. Okay, sharp utwa. Wala de. Go.
naba la ngikwazi ukuthi sikhulume singahlangana ngasonke sayizilanga then my sister abe khona ngasimfonele manje ngimtshela ukuthi ngela ngilisobe sicela ukuthi isikhathe so sibe sonke umfana ufuna ukukhala ukuthi kwenzakalani sizwe ukuthi okay no ngiyakanathana bhuti wami wale because umfethu ngitholela duzana abantu so manje cha ukuthi sharp yazini since umfethu wale bengana sikhalo esigrowth mhlawumbe that's why mina ngithi I don't mind ngifuna ukuthi ifamily yonke ihlangane so ukuthi sibafonele nani nisho nina ngithi sibe sicela ukuthi ngelanga liso ube khona na sister minyaka aminde abantu akasibani from there ukhulunywe njengefamily sure but manje mina yazi problem mina ne yabona concern institution sibala phela uyamazulela kuphi ubafu ulala kuphi ulela phana esigageni yabona manje mangafika la ngibone isport isima ala ngikhuluma ngesituation engiyibonile yabona because angazi no punishment I deserve or something or whatever I in the past that one but the situation and yabona ukuthi manga attend wala qala while standing laba abanye at least ukuthi well from inside how can you care about the phumulisa le situation ithu ngitshela something sure mina ibrother yami ne sure shit mina naye hlangana ngalentuzana ngomama ngobaba then it's fine ne understand okay then it's fine okay ithi ngitshela istory ukuthi kwenzakaleni ne untanga watshontsha la endlini ne angibuya esipanini okay angibuya esipanini ngathola ukuthi into zami azikho ngithi hawu kahle man uyabona bongala ilele bathini ibhatla yabona ibhatla abantu bambona ukuthi okay angizange ngimfayithisa ne it's fine washaya impahla okay sifine ngafaka ibhatla ngathi ngabuya awabuya futhi angena futhi wangishaya ibhatla wathatha iTV wathatha ipika you understand wathatha impahla zami zonke futhi wabona namanje ngavulela la kimi akuna impahla ngithenga ngani mara angimbona ngiyekuye ngimkhombe ebantwini ngiyabona sigcokile ngimdlule yeah sure yeah understand okay amanye nyakathusa ke yeah sure nyakathusa ke unaruthusa ke ngiyafara mo family nake ngisinyerike wini no listen no emancane esesekele phela siyalungisa ngidla please yeah sharp ne TV le yakaba umdala ne Willy skabulela maka kabani my sister ka ufela batho badingi and batho bo the same story abenenye into phansi lento ikhuluma nibhale phansi nizo le story leso ngisikhuluma bona nyeba sikhulume kanjalo guys kana siyangilimaza lento ngisebenzele emuva man hari that's why ngizangazi phuma ama TV yeah sure bazicela ngomfethu ngathi awu understand uHoltman nento bokufuna ukukhuluma nawe nje ngendlela right abantu because ngiyabona ngapha ngathi ayithelelani kahle vele mana ngiya understand yeah ushapana so mfano nalesikhalo yeah se la nzaro lo ntsoba thawali no mo tlhoro go something a robala right nna ke tse wa really a kra punishment ya ke ile ram punisha ka yona because re bona a senya ke re mpiditse wa re a buti phela mtholo wa roba ka tla ka bona okay no I'm still ke sale mo motho so ka bona ntho ke na go vela re lo bula le case ya ke open ke u da brother so nna today ya ke tla ne o tlile o nna mabane ne a tla kopana le nna ra butima no ke batlo tsamaya jana ke bone uphilo o shapa ke robala kae ke tsaka so ke ra ai dona mara willing to no di etsa no na khathetse ke batlo bua ntho nna inja via wena and then nna kai wa re udile ndren so na ke tse re pa di will feel copy feel akena lutse ja wili na bele mus ke papa ise will feel ke papa ise will feel ke papa ise ina abantu into ubaba ungitshela into asaphila wacela izinto asaphila mina lento uthi ubaba uyenza ama percentage angaki 70% ngimtshela ubhuti bengazazi ngizwe lapha phambili bengazi next guys nothing fela awake ke tshwana ke papa iselilo
No, ubhuti ngimtshelile mina Mamela ke. Yabona lezi. Okay, mamela. Entasabutiwa saluni. Mamela. No. Yazi bakhala ngane kimi ne. Tletlaw ya ke motlo. Wena o ile ka se dule mo ke a papaka mo ke a papaka ne le wile ba tlo ibula batho le la ibua ya le wile umfazi ngammele ubuya ngo7 ne iPad anye kahlale mfana Mamela promi. Yakutheni kimi? Yakutheni kimi? Emos. Pega. Mamela no. Mamela, pega. Mamela. Pega. Mamela no. Pega. Mamela mos. Ida bas flop magic. Whoa, kancane. Will. Ida bas flop imagine. Pega. Whoa, will. Wamancane. Because manje singithola manje yabona it too deep manje kuma family issues understand. Yeah, pega. Yeah, bakamvala. Yalutheni game ne. Yalutheni game. Uthi njengoba lapha estrategy kanje the only thing I think I understand indawo yokuthi akwazi ukubeka ikhanda mhlawumbe umguy start avule isalon as promised yabona mina bengizona lokho mina yabona solution leyo bathi put man konje innocent yebo ngicela ukuthi ngicela ngiyazilanga let me phone my sister ne come here ne ubhuti namhlanje uzolala ayibone lele phepha nokufa kusasa nize you understand ngibone yonke into mina bengazi nix guys uthi ubaba uyenze ini wenze ngabe ubhuti ngamtshela ngathi bhuti phela ulento ubaba uyenze i30% kuntu ku sister wenze 70% ibhane njalo kune copy guys kantini guys umfo anakusikwetha la brother understand yabona brother so mina yabona so much mina no the same will give me ukhuluma the promise yabona no pega first thing if it took period to this yazi ngimkhalingana yabona this one nasisho bengezithola abakhanda soke kwesisizo lapho give me uthe yena uqenda ukulala because ama conditions ala khona phela now noma wabona you won't even survive an hour da now myself you want that you entashile ne second thing yabona second thing askis mos second thing wacela ukuthi usasinayo bhuti wakhe yabona ophilayo understand ubuthi uthi yini kulethe la strategy ukuthi uphile ndawana so yabona no ikhuluma nami likhona understand but kungamanye ama flop noma misunderstandings yabona angeze ukuthi ngivaye chat yabona but into engicelayo ukuthi at least mafika abantu abanjengani bazo intervene ukuthi ngicela ukuthi at least noma ngathola nje ihonshana or ngifaka umkhukhu le chatini ngizenzele isalon nami ngikwazi ukubeka ikhanda angeke akuhluphe ngeke ezindlela uzoziphandela that was his approach ngiyakuzwa bhuti ngicela ukuthi ngifone sister wami ne okay sasa sure you guys must come sasa mina usatora mina ngamlandisi wethu ngathatha i day off ngumlando sasa ukhuluma lento iphele nalama uyabe la yeah you understand yeah please guys yeah sure ayikho ngayikhuluma manje yabona at least ngempela guys yabona at least kube no solution mamela ke manje si one on one sikhuluma nje ngamadoda ngithi before uba khona wase street nanani wena njengobhuti omdala understand yabona from your heart of your heart understand ubhuti wakhe yathanda situation ahlele kuyo manje okay I understand yeah sure le ngiyenzela ngisuku yes eshimala ngazi ngesolva kanjani futhi mina ne yabona do engenza khona ngathula ngabheka ngathi azini amandla wendoda kaphela even le lamba ayigcokile le is mine le lamba ngithenge 700 rand ayazi ngithi exit mina ngigcoka ibruku la less than 500 rand amabruku ayingakayithathile ikipa zingakasithathile futhi into zami phu ngakuvulela ngale futhi ngiyakutshela nazi so manje awucabanga ukuthi at least ke noma mhlawumbe uthiwa namphanisha mara mhlawumbe no mhlawumbe ovulele ilisana bathini konje position or sim-evaluate okugcina sibona ukuthi ungakho mara dongangana access ungena endlini mamela le solution kala sikhulume Tuesday yeah but now from your side no kala sikhulume Tuesday futhi bela mina ngiwani hayi sikhulume Tuesday well
anane emakhaya izibonela ukuthi uBramos bakakwatile understand aphansi ayangumblame understand because uyakhala ukuthi ulahlekule izinto ama-TV impahla and stuff yabona let's hope ukuthi namanje phela kumanje uwela kuyabanda understand so I hope mhlambe uzothambisa inhliziyo for a change mhlambe ufitshe umqondo wakhe ukuthi umfana mana amnqingise la eJardini at least for a change man please Bramos ecela bra wami thambisa inhliziyo mfethu hayi alright so qata Tuesday ya sho Brasoliviri Sharpo. Alright, no mnandi futhi na. Yakhumule last time ngoba sisa promise ukuthi so share around sizo follow up kwenzakalana yabona. So yakhumule that day ukuthi uBramos bakwade kanjani. Vela thukuthela. So man into ebengifuna ukuyazi ukuthi since is share that day usolo kwenzakaleni ngayo bekalala bathi lapha. Ngeke ngazama nami ukuthi manje ngimncengele somewhere ukuthi manje ngicela amajita ukuthi manje ngamnqengise udla into nje ngale. Ukuthi sisawathola ikhanda ne. Yeah, sure. Ya into ngathi ngamanation la ngilali nami ngibona into nami ngalali ilala ngaphandle uyayibona yazi siza ngiyizwa la nje. Yeah, so manje yazicabanga because yabona ukuthi uriding ayi promoter kangena ngaphela ukwatile yabona. Yaphathe so ukuthi one day umoya uzoyehla kancane yabona because uriding naye uWillis Khusengile naye uyasho ukuthi akana stress ukuthi angabuyela ekhaya eLimpopo. Okay yabona so ngoba eLimpopo khona akumoshekanga neke sikurayit uvasa bazomwelcome kusekhaya yabona so siyabona ukuthi at least yabona leyo decision ayithathile support yabona because sometimes yabona ukurelocate yabona uhlangana namanye abantu abangakufrustani abangakwazeli focus abangakwazeli next understand appreciate the way ungakhona la uyafeel ukuthi umuntu uyamthola and riding yabona uyaclear nomqondo yabona aqalele phansi impilo yakhe uyamthola yabona so umfethu lo uyayidinga manje ukugibela yabona so as a product as a channel so mnikeza imali ukuthi gibele aye eNimpombe yabona but ucela ukuthi mhlambe siyishiye kuwe yabona ngoba ngathi niya understandana yabona ngikwazi uku-arrange grand ke ukuthi ayingara yabona very understand abanye abantu abaxoli fast but I don't think ukuthi angakwata forever phela so overtime leyo overtime engabhatali so kwathi umuntu forever call forever akekho umuntu angawenza ama-flop uyamthola but ke ithi ngihlanganisele fast ke Khotman yabona yangishene sincane ke for transport sharp my brother ngiyezwakala nje sure hayi anoswile sizamile sancenga sazehlisa sasithoba sazama ukukhuluma lentwana noBramos yabona but still noma sibuya yabona sikhuluma noHotman eldala uBrasul uyasho ukuthi no ulenzana uMos akafuni anything to do with riding uWill uyangithola but it shows ukuthi noma ngabe ngenzana noma ngabe nzima kangakanani angeke ulahle wonke abantu understand because uBrasul yabona very supportive and positive understand and uyasupport intwana yakhe yabona akayithandi ama conditions lawo ehlala ngaphansi kwayo yabona but ke thina as i-channel sigcina sitheni yazini sohlanganisa imali ye-transport ukuthi uWill abuyele kuphi eLimpopo la asiforced uye odecide ukuthi ucabanga ukuthi bemanga-relocate aye eLimpopo impilo yakhe izokwazi ukuchange yabona naye akashawa umoya understand aqala izinto zakhe afresh yabona la mina ngiyamsupport ukuthi at least upositive yabona let's hope ukuthi zonke izinto zoba right yabona all the best mfana kithi all the best bafo abasho batho ba Afrika Borwa ba mojalabu ba funa thusa ka iskaba ka Will Malachi fela thuse batho ka moka ba mojalabu ke nna ke tsela bona jaga teng ya ka mona